izlazi ulaz, pa dok se mi prepakujemo, ali ajde uživamo. A moja drugarica se Nova zove. Teodora. Odakle nam dolazi? Iz Okupa, roditelj poredom dolazi iz Rogace kod Romanije. Sa Romanije. Sa Romanije? Pa vidi se da si sa Romanije. Dobro, reci mi, šta je to što tebe čini srećnom kad igraš folklor? Pa čisto to da čuvamo tradiciju i da nosimo te naše stare nošnje i da sam sa svojim narodom. Uglavnom, mislim, baš mi to čini srećnom. Dobro, zašto Offenbach? Zato što volim Kristinu Višnjić. Ko je Kristina? To je naš trener. Jo, dobro, ima dobar razlog, jel? Ajmo dalje. Večeras vi nama prikazujete? Igra iz Bujanovca. Autor koreografije? Milorad Runjo. Ko je napisao muzički aranžman? Slobodan Jerenić. Tvoj umjetnički rukovodilac je Kristina, a ti šalješ poruku za sve momke koji te večeras gledaju. Ćao. Kako veše? Nadam se da su razumeli koje treba da razume. Evo, ajde nije samo za momke, nego za čitav svijet. Svejedno gdje ste, bitno je da čuvamo našu tradiciju i da znamo naš jezik, da pišemo ćirilicom, to je najvažnije. Želi za ćirilicu i za tvoje zdravlje.
Hvala.